Kinongrep na Riboy District, menta kesengi da kemen sem jong ke jingkemen kilawan ban pediang burame ka kong Trinity sayo hadien bakalawan payeng menta kesengi nanong ba Delhi ka badairu hadien bakalayo pediang ya ka Padma Shri Award na ka keti jong presiden kari India ha ka nong ba Delhi kumban chupen kin mau ka kong Trinity sayo ka basyong basa akashnong mule West Jante Hills kala lej ban pediang ya ka kusnam Padma Shri Hanong ba Delhi haga pratrik unai weng arajar arfwe but ya kani ka kusnam lapan kup buram da presiden kari India Uram Nath Govind ka balong shisha ka jing sarong omtang ye kinong rem ka jela but ka longru ka buram na ka benta ka jela Meghalaya hi baro ka we kumban ay men same but pensluru ye ka kong Trinity sayo hablik ban pediang ye ka te ka kusnam Padma Shri Lalit ru ban senran lang da u General Secretary ka Hills Farmers Union Senkme Usamla Alfanberg Khasentiu but u Project Officer Commission Lakadong na Jante Hills uba Damansan Lengdo. Nagaliang kinong rep menta kasngi haka jingelam kinong elam balalam khamat daw ba Sivington Macri President ka Hills Farmers Union Longlengdo area kilapan ko buramru da ka jan bat rengkat ki jing ai sobha bat kumjoru da ki sintiu kiskut ba kinong rep na arfomer kilapan ko buram bat pediang buram ya ka kong Trinity sayo. Ngau jonga bangayo ito may padamasi wa nga kumba haga jeng sniu. Mo so ang unta na marba. Tuwad wala nga tray bikinang rep lakar siyam ru henday kanay kaday ko way kabanta ka bang sniu yele de bang buat perkat. Nga kung kunong rep nganyo ikyu gayeng jong presiden magdieng gan gawat. Henday ganda ka awak kamday na magbanta jonga itong Trinity henday. Magbanta jong kastiyak jongi kasnaw ngatraw. Ka district jongi bak kuma om gibero nagbanta ka ri gibero ko way nilang kum citizen na jong strong jong India tukumta ngayeng hi nagbanta jong kitinong rebaro om day tang nagbanta jong then yun long kinong ret bitli ang kay ka bakajing ay ka bang isyan hiday ban ya ngas mo ko lang ganito association mo kanika Hill Farmer Union yung high sa kiki balong kunti headquarter jongi eh ganito tanang yung try lang but hindi ya teli lang. Hindi ingat gawin hindi tengkul gawin kalau bagi kita nila isi lang. Kaya akslam mo mani na makakuha kamsa lisbon. Walaupun nila organize kan ka jengkutnya samahan nagawin ka school ka ngalaong event night pen klima gitu klima rek hindi ni ipat ngoki kinore pada lisbon kan ka center ini problem terkuyupi nang yetre ko po sa ko ni kada income ka baar jangan nagbanta ka no rep umtang nagbanta ka western care ni stay hindray ya ka sti di bro ka way but hindi kan puro ya pigi nong rep bro nginiwan ka jud ka level mo dagang ilang makana ka nong rep bro wa din yo bang ilang ka nong rep wa din yo ya de bang ilang ki barit dan ki ba no mod ni day ban lang ginong rep ki bakaw yo pendaban mo berkay bro okay dalam pendaban mo sumusan aga district aga state kami ba percaya bro ko bay wala dangin na bro ko percaya hindi hindi gitu nomret ala ko jang pinisen ala jang sama ka dengar ngono kulay sibon ngan sawan mi sapi di sekretari inwan yang lamnya ngangin siya akan tiulang ga ik ngidang tam bangkat sa jumi la ide po western tiaro hindi iru mentai ladang government servant hindi part of farmer ilong farmer ngin ay sige ngin try lang bati nila ekran sa Delhi bro hilay ngot begini kentu kenang reptang kenai hik siguro yo ibalayo nam ibalayo award om tanga po kari India jungi hindray bro ko percay dingi piang katno hingap ke yingso kemen bat yingso slur ni ginong rap yo mensim balik bai kong yo ka bo ka put country yan nakta ka jingray kita kali ke kumlay kong ginba ka jingray shom yupi diwan ra kanang kabrom apa kan ka state kaya jungi bat nguru ngapiang burom ru ni pedang burom ru yang ni sar ni badan nekat bat unju ni presiden romba ni kom presiden sentral Pak Sumpiang bat unju di sekretari Artinkyu dan ngapiang burom ru ya di himan di parat badan lang batong lewan lang dan ini program yang burom ya ikong Trinity sayo mo bala unra ya kanam ku burom ya kene ka than gedong jungi hi borok kwe ka jela Meghalaya ka ba ila yo ya ka Padma Shri Award na u presiden jong dari India Uram Govind Singh Ramnath Govind
Pediang subhai kupong agni ka jeta gini hoj ang disiang ilamut ban pentre ka di pediang burong ke ba pamhe andrei namar ba gila tip kam terti de tang dang kem ala ban pediang burong ye ti ka top ni gede wat kata ro sim ye kene kalat ke ba pediang kene ke si